Më σήμερα θα μιλήσουμε για την Εκκλησία του Χριστού. Me hirin e Zotit vëllezër, sot do vazhdojmë mësimin mbi kishën e Zotit. Θα δούμε πώς ξεκινάει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Do fillojmë në fillim se si fillon kisha e Zotit, si filloi në atë kohë. Είχαμε πει στο προηγούμενο ότι ακούσαν το κήρυγμα του Πέτρου. Ishim thënë në fillim që dëgjuan fjalën e predikimit nga apostulli Pjetër. Βαπτίστηκαν 3.000 ψυχές. U pagzuan rreth 3.000 veta. Και προσετέθηκαν. Dhe të gjithë këta që u pagzuan i ushtuan kishës. Δηλαδή μπήκαν στο σώμα της Εκκλησίας, αυτοί οι οποίοι βαπτίζονται. Do me thënë ata që u pagzuan në ujë, ju ngjitën trupit të Krishtit. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βαπτίζεται στο νερό, από εκεί και πέρα μπαίνει στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ανήκει στο σώμα του Χριστού. Kur një njeri pagzohet në ujë, i përket tashmë trupit të Zotit, pra kishës së Zotit. Θα δούμε σήμερα πότε ο Κύριος μας μίλησε για πρώτη φορά για την Εκκλησία του. Do shikojmë vëllezër sot se kur Zoti ynë Jezu Krisht foli për herë të parë për kishën e tij. Θα ξεκινήσουμε από το κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, ΙΣ κεφάλαιο, 13 κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο, συγγνώμη, και 13 εδάφιο. Do vazhdojmë me hirin e Zotit vëllezër tek Ungjilli sipas Mateut, 16 kefalë edhe. Ναι, 16. Kapitulli 16. Από το 13 μέχρι το 20. Kapitulli 16 tek Ungjilli sipas Mateut nga rreshti 13 deri te 20. Pastaj Jezusi mbasi arriti në krahinë e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet, kush thon njerëzit se jam unë, i biri i njeriut? Dhe ata i thanë disa gjon pagzori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia, ose një nga profetët. Ai u tha atyre, po ju kush thoni se jam unë? Dhe Simon Pietri duke përgjigjur tha, ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe Jezusi duke përgjigjur tha, i lumur je ti o Simon, biri Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi as gjaku, por Ati im që është në qej. Dhe unë po ju them gjithashtu se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkemb unë do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit nuk do të mundin atë. Dhe unë do të jap qersat e mbretërisë së qejve, gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do të jetë lidhur në qej, dhe gjithçka që të kesh zgjidhur mbi tokë do të jetë zgjidhur në qej. Amin. Αμήν. Ο Κύριος μας είναι στα μέρη εκεί που είναι σήμερα τα υψώματα του Γκολάν. Αυτά ήταν τα μέρη της Κεσαρίας Φιλίππου που λέει. Atëherë Zoti ndodhi në lartësitë e Golanit që janë sot, vendi ku përmend këtu në krahinën e Cezaresë së Filipit. Και το ρωτάνε εδώ πέρα, ρωτάει ο Κύριος μας τους μαθητές του, τι λένε οι άνθρωποι για μένα. Dhe Zoti ynë Jezu Krisht pyet dishepujt e tij dhe ju thot, kush thon njerëzit se jam unë biri i njeriut? Οι μαθητές είπανε αυτό που συζητάνε οι άνθρωποι. Dishepujt e tij thanë ato që kishin dëgjuar, ata që diskutonin me njerëzit e tjerë. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Disa thoshin se je Gjon Pagzori, Άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας. të tjerë thoshin Elia, të tjerë Jeremia, Ή κάποιος από τους προφήτες. ose një nga profetët. Πιστεύουν δηλαδή ότι ο Κύριος μας ήταν ένας παλιός προφήτης που ξαναήρθε στη γη. Pra besonin se Zoti ynë Jezu Krisht ishte një profet i vjetër i cili erdhi në tokë. Ή τέλος πάντων κάποιος καινούριος προφήτης. Ose ndonjë nga profetët e rinj. Εδώ τώρα μας λέει η Γραφή ότι ο Κύριος μας ρωτάει τους μαθητές. Tani vjen momenti që Zoti ynë pyet dishepujt e tij dhe i thot, Εσείς τι λέτε ότι είμαι? ju kush thoni se jam unë? Αυτό που ενδιαφέρει τον Κύριο είναι να ακούσει εμείς τι λέμε. Ajo që i intereson Zotit ton Jezu Krisht është ajo që neve mendojmë apo besojmë se kush është ai. Ο Πέτρος του λέει εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Pietri i thot ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë.
Του λέει ότι μακάριος είσαι Σίμωνα, γε του Ιωνά, Dhe Zoti i thot, i lumur je ti Simon biri Jonas, γιατί σάρκα και αίμα δεν σου αποκάλυψε άλλο πατέρας μου της ουρανής. sepse nuk ta zbuloi këtë as mishi as gjaku, por Ati im që është në qej. Και πάνω σε αυτό το λόγο θα πει την πρώτη φορά τη λέξη ο Κύριος μας εκκλησία. Dhe mbi këtë fjalë, pra me fjalën e tij, do thoj për herë të parë termin kish. Θα μας φανερώσει για πρώτη φορά ο Κύριος ποιος είναι ο σκοπός που ήρθε κάτω στη γη. Do na shpjegoj për herë të parë se cila është arsyeja dhe qëllimi që erdhi këtu në tokë. Του λέει λοιπόν ότι εσύ είσαι Πέτρος, δεν θα λέγεσαι πια Σίμων, I thot, tashmë ti je Pietri dhe nuk do të quhesh më Simon, και πάνω σε αυτή την πέτρα dhe mbi këtë shkem θα οικοδομήσω την εκκλησία μου do ndërtoj kishën time και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. dhe dyert e Adesit nuk do ta mundin atë, jo dyert e Therrit, dyert e Adesit nuk do ta mundin me atë. Ποια είναι τώρα αυτή η πέτρα? Cili është ky gur tani? Είναι αυτή η διδασκαλία. Është ky mësimi, fjala e Zotit. Όλα ξεκινάνε από τη διδασκαλία, Të gjitha fillojnë nga mësimi, από το τι πιστεύουμε. tek ajo se çfarë besojmë neve. Πάνω λοιπόν σε αυτό ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, Mbi këtë fjalë që themi që Krishti është biri i Perëndisë i gjallë, πάνω σε αυτόν τώρα το Χριστό mbi këtë gur θα οικοδομηθεί η εκκλησία του Κυρίου μας. do ndërtohet kisha e Krishtit. Και πύλες λέει άδου δεν μπορούν να ισχύσουν. Dhe dyert e Adesit nuk do ta mundin ata, kishën pra. Τώρα όταν λέει θα οικοδομήσει την εκκλησία του, τι θα φτιάξει ένα καινούριο ναό του Σολομώντα? Pra kur thotë do ndërtoj kishën e tij, çfarë do ndërtoj tempullin e Solomonit? Όχι αδερφοί, Jo vëllezër. δεν ήρθε ο Κύριος να φτιάξει κτίρια. Nuk erdhi Zoti të ndërtojë ndërtesa. Για να καταλάβουμε τι είναι η λέξη εκκλησία, Që të kuptojmë më saktë se çfarë do të thotë termi kish, η λέξη εκκλησία σημαίνει ότι είναι ένα σύνολο ανθρώπων fjala kish ose termi kish do të thotë një grup besimtarësh που μαζεύονται για να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες πράξεις. që mblidhen bashkë të bëjnë disa veprime. Για να καταλάβετε στα ελληνικά η λέξη ακριβώς, Që të kuptoni më saktë të fjalën kish në greqisht, εδώ στην Ελλάδα είχαν οι αρχαίοι Αθηναίοι την εκκλησία του Δήμου. Grekët e lashtë kishin ose bashkësinë që i thonë Πώς λένε, ο Δήμος της πόλης, ας πούμε. të bashkisë, të kryetarit bashkisë. Μαζευόταν λοιπόν οι πολίτες, συζητάγανε για την πόλη τους και ψηφίζανε. Mblidheshin të gjithë ata njerëzit më kryesor edhe votonin për çështjet kryesore. Αυτή η σύναξη τώρα που είχαν λεγόταν Εκκλησία του Δήμου. E tërë kjo shumicë e këtyre njerëzve që votoni quhej kisha e bashkisë, e kryetarit bashkisë. Η Εκκλησία τώρα του Χριστού μας είναι ένα σύνολο ανθρώπων Pra kisha e Krishtit, më saktë shpjegojmë këtë që na intereson, është një grup besimtarësh που πιστεύει μία συγκεκριμένη διδασκαλία, që beson në një mësim të veçantë, ακολουθεί δηλαδή τον Ιησού Χριστό και τη διδασκαλία του që ndjek Jezu Krishtin dhe mësimin e tij και κάνει κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. dhe kryen disa funksione, disa veprime. Θα δούμε σε επόμενα μαθήματα ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες που κάνει η Εκκλησία. Ne, do të shikojmë këto gjëra në mësimet e tjera, domethënë cilët janë këto hapa. Απλά σήμερα θέλω να δούμε τι σημαίνει Εκκλησία. Δεν είναι το κτίριο. Sot do shikojmë me hirin e Zotit vëllezër se çfarë do thotë fjala kish, nuk është një ndërtesë. Τα κτίρια όλα αυτά που φτιάχνουν οι ναοί, που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Tëra ndërtesat e tempujt që ndërtojnë njerëzit, λένε ο ναός, λέγανε παλιά του Απόλλωνα. Thonë për shembull tempulli Apollonit.
είχαν μέσα το άγαλμα του Απόλλωνα και λέγανε αυτό εδώ πέρα είναι ο χώρος του Απόλλωνα. Kishin brenda në atë ndërtesë atë stemën e Apollonit, prandaj I thoshin tempulli I Apollonit. Οι χριστιανοί σήμερα έχουν παραδείγματος χάρη το ναό του Αγίου Γεωργίου. Të krishterë sot ka për shembull që kanë tempullin e Agjo Gjeorgjiut. Έχουν μέσα την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και λένε αυτός ο ναός είναι του Αγίου Γεωργίου. Kanë brenda tek ai tempulli, tek ai ndërtesi bëjnë atë figurën e të shenjtit Gjeorgji, prandaj I thonë emrin tempulli Gjeorgjiut. Η εκκλησία δεν είναι ένα κτίριο, ένας ναός. Kisha si bashkësi nuk është një ndërtesë. Η εκκλησία είναι σύναξη ανθρώπων που λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι η εκκλησία του Χριστού. Është një bashkësi njerëzish të cilët lavdërojnë Zotin tonë Jezu Krisht. Η βάση τώρα της εκκλησίας που στηρίζεται όλη η εκκλησία πάνω Baza e kishës që mbështetet I gjithë ky grup njerëzish që adhurojnë Zotin είναι αυτή η διδασκαλία. Është ky mësim pra fjala e Zotit. Ότι ο Χριστός μας είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και Krishti, Zoti ynë, është biri I Perëndisë së gjallë. Όποιος λέει οτιδήποτε άλλο για τον Χριστό είναι έξω από αυτή τη διδασκαλία. Kushdo që thot diçka tjetër nga kjo që tham deri tani, është jashtë fjalës së Zotit. Γι' αυτό και οι πατέρες της, όταν έβγαλαν το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω που λέμε, Për këtë arsye edhe etrit që nxorën simbolin e besimit, αν θα δείτε, μιλούσε μόνο για τον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, flisin vetëm për Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë, την Ανάσταση των νεκρών për ringjalljen e të vdekurve και το βάπτισμα στο νερό. Ομολογώ βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. dhe për pagëzimin në ujë. Αυτό ήταν όλο το πιστεύω. Gjitha kjo ishte ajo çështja e besimit. Όποιος βγει έξω από αυτά τα όρια Kush del jashtë këtyre kufive që neve përmendëm, είναι σαν να οικοδομεί αλλού. është si të ketë ndërtuar diku tjetër, jo te Krishti. Γι' αυτό και λέμε ότι οι διδασκαλίες και οι διαφορές πάνω στο πρόσωπο του Χριστού μας λέγονται αιρέσεις. Për këtë arsye themi që çdo gjë tjetër, domethënë që ka dalë jashtë fjalës së Zotit, jashtë mësimit të Zotit ton, quhen herezi. Και είναι πολύ σοβαρές αυτές οι διδασκαλίες. Δεν είναι δηλαδή για να τις συζητάμε καθόλου. Domethënë janë kaq të rrezikshme këto sa që e mira vëllezër është që mos të diskutojmë fare për ato. Παραδείγματος χάρη, ένας μάρτυρας που λέγεται μάρτυρες του Ιεχωβά μπορεί να σωθεί? Όχι. Për shembull, e marrim si shembull një dëshmitar I Jehovait a mundet të shpëtohet? Jo. Δεν μπορεί να σωθεί γιατί πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Sepse ai beson se Jezu Krishti është kryeangjëlli Mikael. Όταν μειώσεις το πρόσωπο του Χριστού ή του αλλάξεις από αυτό που είναι, Kur e zvogëlon Jezu Krishtin ose e ndryshon pozicionin vendi që ka, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. nuk mundet që njeriu që mendon këtë gjë të shpëtohet. Και θα σας πω τον απλό λόγο. Do t'ua them këtë me fjalë më të thjeshta. Ο άγγελος είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Për shembull, angjëlli është një krijesë e Perëndisë, Ο Χριστός μας είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. ndërsa Krishti është biri I Perëndisë së gjallë. Είναι άλλο πράγμα εγώ να δώσω, αγαπάω παραδείγματος χάρη το Λάντι. Është si të them unë për shembull dua këtë person, këtë vëlla, Και θέλω να του κάνω ένα μεγάλο δώρο. dhe dua t'i bëj një dhuratë të madhe. Και λέω θα του κάνω δώρο ένα κεραμικό που έφτιαξα. Dhe them do t'i bëj dhuratë diçka prej porcelani, ato që unë rregulloj. Αν όμως δώσω για το Λάντι το παιδί μου, είναι το ίδιο πράγμα? Në qoftë se unë për shembull vëlla Landit I jap birin tim është e njëjta gjë. Εάν δηλαδή εγώ έχω δώσει για το Λάντι το παιδί μου, Në qoftë se unë kam dhënë për këtë vëlla birin tim, και ο Λάντι λέει σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες ένα κεραμικό.
Dhe vlla Landi për shembull thotë që faleminderit që më dhe këtë enë prej balte. Καταλαβαίνετε ότι με προσβάλλει, δεν είναι. Do me thënë, e kuptoni që më përçmon shumë. Εγώ του δώσα αυτό το οποίο είχα, ό,τι είχα και δεν είχα, το παιδί μου. Unë i dhash birin tim atë që kisha. Το παιδί μου δεν είναι δημιούργημα, το γέννησα, είναι ένα κομμάτι δικό μου. Fëmia im nuk është një krijesë, por është një pjesë e imja. Έτσι, ο πατέρας μας ουράνιος, αδελφοί μου, δεν έδωσε για μας ένα δημιούργημα, ένα άγγελο. Kështu dhe Ati ynë qiellor nuk na dha një engjëll, një krijesë të tij. Έδωσε για μας τον Υιό του τον μονογενή. Dha për ne birin e tij të vetmlindur. Καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο σοβαρές αυτές οι διδασκαλίες. E kuptoni vëllezër sepse janë kaq të rëndësishme këto mësimet e rrema. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάνω σε αυτά. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me këto mësime që kanë dalë. Το αποτέλεσμα τώρα, προσέχτε, πάνω σε αυτή τη διδασκαλία που του λέει εσείς ο Υιός του Θεού του Ζώντος, Mbi këtë mësim që i thotë ti je Jezu Krishti, biri i Perëndisë së gjallë, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. do ndërtoj kishën time. Ο Χριστός μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι το θεμέλιο που πατάει πάνω η εκκλησία. I Jezu Krishti është guri i qoqes, ose më saktë është themeli mbi të cilën ndërtohet kisha sipër. Η διδασκαλία δηλαδή που στεκόμαστε είναι ότι ο Χριστός μας, ο Γιος του Θεού, πέθανε για μας. Mësimi që ne qëndrojmë është që Jezu Krishti, biri i Perëndisë së gjallë, vdiq për neve. Και θα πει ο Ιωάννης, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή. Dhe do thoi Gjoni, tek Ungjilli pra sipas Gjonit, kaq shumë e deshi Perëndia botën sa që dha birin e tij të vetmlindur, Για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. që kushdo që do besoj tek ai nuk do të humbas, por do ketë jetë të përjetshme. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. E kuptoni vëllezër se sa serioze është kjo çështje. Πάνω σε αυτή τώρα τη διδασκαλία, είπαμε, οικοδομείται η εκκλησία. Mbi këtë mësim që neve tham tani, ndërtohet kisha. Όποιος τώρα οικοδομεί πάνω σε αυτή την εκκλησία, Kushdo që ndërton në këtë kishë, οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να τον κρατήσουν. dyert e Adesit nuk mund ta mbajnë. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? E dini se çfarë do thotë kjo vëllezër? Όλοι οι άνθρωποι μέχρι την Ανάσταση του Ιησού μας Χριστού έμεναν κλεισμένοι κάτω στον Άδη. Që të gjithë njerëzit deri në ringjalljen e Krishtit qëndronin të mbyllur në Hades. Ακόμα και ο κόλπος του Αβραάμ που ήταν ένα ωραίο μέρος, Akoma edhe vendi i Abrahamit që ishte një vend i mirë atje në Hades, και αυτός ήταν στον Άδη, δεν μπορούσε να βγει από τον Άδη. edhe ai atje ishte, atje i gjendej. Nuk mund të dilte nga Hadesi. Δεν μπορούσε κανείς να ανοίξει τις πόρτες του Άδη και να βγει έξω. Askush nuk mundte që t'i hapte ato portat të Hadesit edhe të dilte jashtë. Για να βγει τώρα ο άνθρωπος έξω από αυτές τις πύλες, Që të mundte njeriu, ai që ishte ikur pra në Hades, të dilte nga ky vend, έπρεπε να ανοίξει κάποιος αυτή την πύλη. dikush duhet i hapte këto porta. Αλλά δεν μπορούσε κανένας, Por që askush nuk mundet ta bënte këtë gjë. γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί και η πόρτα έκλεινε. Sepse të gjithë vëllezër ishim dhe jemi mëkatar. Ο μόνος τώρα αναμάρτητος που άνοιξε τις πύλες I vetmi që i hapi këto porta të përjetshme që ishte jo mëkatar, ήταν ο Ιησούς μας Χριστός. vetëm Jezu Krishti Zoti ynë. Το έχουμε πει σε προηγούμενα μαθήματα. I kemi thënë këto edhe në mësimet e mbarshme. Αυτοί τώρα που ανήκουν πάνω στο Χριστό, Pra të gjithë ata që i përkasin tashmë Krishtit, τους πλένει το αίμα του Χριστού i lanë gjaku i Krishtit και δεν μπορούν αυτές οι πύλες του Άδη να τον κρατήσουν κάτω. dhe nuk munden me këto portat e Hadesit që ta mbajnë poshtë. Όταν δηλαδή πεθαίνει τώρα ένας πιστός, πηγαίνει στον Κύριο. Do me thënë, ta themi më thjesht, në qoftë se një besimtar tashmë vdes, shkon direkt te Zoti. Δεν πηγαίνει στον Άδη όπως πήγαιναν παλιά όλες οι ψυχές.
nuk shkon më në Hades ashtu si kurse shkonin në shpirtrat në kohën e vjetër. Γι' αυτό θα μας πει ο Παύλος ότι στεναχωριέμαι, λέει, από τα δύο. Për këtë arsye do na thojë apostulli Paul, mërzitem për të dyja gjërat. Αν είμαι, λέει, ανάμεσά σας, είναι καλύτερο για εσάς. Që të jem mes jush është për të mirën tuaj. Αλλά θέλω να φύγω να πάω κοντά στον Κύριο, γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα. Por që më intereson në ana tjetër që të shkoj te Zoti sepse është më mirë për mua. Βλέπετε, δεν λέει θέλω να πάω στον κόλπο του Αβραάμ τώρα. Pra siç e shikoni, nuk thotë do shkoj në Hades atje te vendi i Abrahamit. Επίσης μας λέει στη Θεσσαλονικής επιστολή Gjithashtu na thotë letra drejtuara Thessalonikasve ότι όταν θα κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό για να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας, kur të zbresi Krishti nga qielli dhe do bëjë rrëmbimin e kishës, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. të gjithë ata që kanë fletur në Krishtin Jezus do t'i sjellë bashkë me te. Δεν λέει ότι θα πάει στον Άδη να τους πάρει και να τους ξαναφέρει πάνω. Nuk thot do shkojnë në Hades, do t'i marrë dhe do t'i nxjerrë lart. Είναι κοντά του και θα τους φέρει μαζί του να πάρουν το νέο σώμα. Është me ta dhe kur të zbresi do t'i sjellë bashkë të marrë dhe ata trup të paprishëm dhe të pavdekshëm. Πάνω λοιπόν σε αυτή το θεμέλιο χτίζει την εκκλησία του. Mbi këtë themel që do ndërtohet kisha, και δεν μπορούν την εκκλησία του να τη σταματήσουν οι πύλες του Άδη. dhe nuk munden që dyert e Hadesit që ta mbajnë. Εμείς δεν θα πάμε στην κρίση. Ne nuk do shkojmë në gjykim. Όσοι λάβουμε μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας, Të gjithë ata që marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, që do marrin pjesë, η εκκλησία δηλαδή του Κυρίου μας που θα αρπάξει ο Κύριος, kisha që do rrëmbej Jezu Krishti Zoti ynë, δεν κρίνεται αυτή. nuk gjykohet kisha. Εμείς δεν θα πάμε στην κρίση να σταθούμε στο Λευκό Θρόνο και να πούμε, να μας πει ο Κύριος αν είμαστε πρόβατα ή ερήφια. Neve nuk do shkojmë përpara këmbëve të Krishtit atje te froni i Zotit edhe do na gjykojë Zoti që jeni dele apo jeni i qetë. Ο Ιωάννης θα μας πει στο 5ο κεφάλαιο, στο Ευαγγέλιο, Tek Ungjilli sipas Gjonit, te kapitulli 5 do na thojë Gjoni ότι εκείνος ο οποίος ανασθένεται, ai që ringjallet, që merr pjesë në όποιος ringjallit, πιστεύει δηλαδή στο όνομά μου, λέει, εις κρίση δεν έρχεται, që beson në emrin tim në gjyq nuk vjen, αλλά μετάβηκε από το θάνατο στη ζωή. por kalon nga vdekja në jetë. Pra është rreshti 24, kapitulli 5, rreshti 24. Θα ήθελα να το δούμε το εδάφιο από μέσα αυτό για να το σημειώσετε. Dua që ta hapim Biblën edhe ta shikojmë të varg dhe dua që ta shënoni këtë nëse ka mundësi. Είναι στο 5ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Është te kapitulli 5 te Gjoni, Ungjilli sipas Gjonit, και είναι το εδάφιο 24. dhe është vargu 24. Για διαβάστε το. Ta lexojmë. Pra kapitulli 5 tek Ungjilli sipas Gjonit, rreshti 24. Në të vërtet po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por kalon nga vdekja në jetë. Βλέπετε, το λέει δύο φορές. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Të kemi kujdes vëllezër, si fillon fjalia, thot në të vërtet po ju them, e thot 2 herë të jetë. Αυτός που ακούει το λόγο μου Ai që dëgjon fjalën time και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, dhe beson në atë që më dërgoi, έχει ζωή αιώνια. ka jetë të përjetshme. Σε κρίση δεν έρχεται. Në gjyq nuk vjen, Δεν θα πάμε εμείς δηλαδή να κριθούμε κάπου, nuk do shkojmë neve atje lart që të na gjykojë Zoti, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. por kalon nga vdekja në jetë. Θα μου πείτε, και θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου που λέει στην Κορινθίους επιστολή. Do thojnë ndokush, siç thotë Korinthasve atje, nuk do qëndrojmë përpara këmbëve të Zotit. Εκεί θα σταθούμε για να ανταμυφθεί, λέει έκαστος, όχι για να κριθούμε, για να Atje ανταμυφθεί έκαστος, δηλαδή να πάρει το μισθό του. kur thotë që do qëndrojmë përpara këmbëve të Krishtit,
nuk do dalin për të gjykuar, por do dali gjithsecili prej nesh për të marrë shpërblimin në bazë të atyre gjërave që ka bërë. Η Εκκλησία λοιπόν που φτιάχνει ο Κύριος μας Kisha δεν, që ka krijuar Zoti ynë Jezu Krisht δεν κρίνεται πια. nuk gjykohet më. Οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να την κρατήσουν. Dyert e Adesit nuk mundet ta mbajnë më. Καταλάβατε γιατί είναι τόσο σημαντικό το πιστεύω πάνω στον Ιησού Χριστό. Pra e kuptojmë vëllezër se sa e rëndësishme është kjo fjalë e besimit që unë besoj në Jezu Krishtin. Γιατί το αίμα του Χριστού είναι το μόνο αίμα που έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει από θάνατο. Sepse gjaku i Jezu Krishtit është i vetmi gjak që mund ta shirojë njeriu nga vdekja. Γι' αυτό δεν πρέπει να μειώσουμε το Χριστό να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Sepse në qoftë se ne zvogëlojmë Jezu Krishtin dhe themi që është dikush tjetër, Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κατώτερος από τον Πατέρα. nuk mund të themi që është më i vogël nga Ati, Perëndia. Τώρα, η Εκκλησία αυτή ήταν προφητεμένη από την Παλαιά Διαθήκη. Tani që të shikojmë vëllezër, kisha për cilën neve po flasim tani ishte profetizuar që në kohën e Dhjetës së Vjetër. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η Εκκλησία του Ισραήλ. Në Dhjetën e Vjetër ishte kisha e Izraelit. Αυτό ήταν ο λαός του Θεού εκείνη την εποχή. Ai ishte populli i Perëndisë në atë kohë. Αλλά στο 54 κεφάλαιο τώρα ο Ισαΐας Por po të hapim tek Isaia, kapitulli i 54, θα ήθελα να το διαβάσουμε το κεφάλαιο αυτό τώρα do desha ta lexonim këtë kapitull tani vëllezër, këtë vargje pak, για να δούμε το 54 κεφάλαιο είναι η Εκκλησία του Χριστού. pra tek Isaia, libri i profetit Isaia, kapitulli 54 flet për kishën e Krishtit. Για να καταλάβετε λίγο τα τρία κεφάλαια, το 53 του Ισαΐα μας δείχνει το Χριστό μας επάνω στο Σταυρό. Por para se të themi, të futemi te kapitulli 54, thotë rreshti 53 e paraqet flet për Krishtin më saktë. Το 54 μας δείχνει τον καρπό του πόνου του Kapitulli 54 flet për frytin e dhimbjeve të tij, të Krishtit. και στο 55 καλεί όλους τους ανθρώπους να πάνε για να ζήσουν. Ndërsa kapitulli 55 është një letër ose vargje që fton të gjithë njerëzit që të vinë te Krishti. Θα πει ο πάντες οι διψώτες ελάτε στα ύδατα. Thotë, o ju të gjithë që keni jetje, ejani te ujërat. Στο 53 λοιπόν περιγράφει ο Ισαΐας τον Κύριό μας πάνω στο Σταυρό σαν να τον έβλεπε Te kapitulli 53 përshkruan kryqëzimin e Krishtit sikur ta shikonte me syt përballë tij, τον βλέπει να πεθαίνει ανάμεσα σε δύο ληστές. e shikon që të kryqëzohet në mes të dy keqberësve. Διαβάστε το σπίτι σας όλο αυτό το κεφάλαιο, είναι πολύ ωραίο. Lexoni po patët mundësi këtë kapitullin e 53 në shtëpi, po patët mundësi, është shumë mirë. Μας λέει ότι πέθανε για τρία πράγματα ο Κύριος. Na thot fjalë e Zotit tu arsyen se pse u kryqëzua për tre gjëra. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, Vdiq për shkak të shkelive tona, mëkateve tona, για τις ασθένειές μας për sëmundjet tona και για τις συλλήψεις μας. dhe për mërzitjet tona. Θα τα δείτε, αυτά είναι στο 53 κεφάλαιο, δεν το διαβάσουμε τώρα, μπορείτε να το δείτε στο σπίτι σας. Do ta shikoni këtë pra te kapitulli 53, kur keni kohë në shtëpi ta lexoni. Αφού λοιπόν θα δώσει τον εαυτό του προσφορά, λέει, θα δει έγκωνα. Thotë kur do japi veten e tij, do shikoj më pas ka lënë, si thon, fryt. Θα δει, λέει, τον καρπό του πόνου του. Do shikoj frytin e dhimbjes së tij. Αν πάμε τώρα στο 54 κεφάλαιο, θα δούμε ποιος είναι ο καρπός του πόνου του Κυρίου μας. Nëse do shkojmë tani te kapitulli 54, do shikojmë se kush është fryti i dhimbjeve të tij. Για διαβάστε από το 1 μέχρι το 9 και μετά θα δούμε. Θα το διαβάσουμε. Kapitulli i 54 lexoj vëllezër nga 1 deri te 9. Nga zëllo o shterp që nuk lindje, shpërthej në britma të larta gëzimi, ti që nuk provoje dhimbjet e lindjes, sepse fëmijët e së shkretës do t'jenë më të shumë se fëmijët e gruas martuar, thot Zoti. Zgjero vendin e çadër sate,
dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim. Zgjati litarët e tu dhe përforco funjat e tua, sepse do të shtrihesh në të djathtë dhe në të majt. Pasardhësit e tu do të zotrojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e shkretuara. Mos u frikso, sepse nuk do të ngatërohesh. Mos ki turp, sepse nuk do të skuqesh. Do të harrosh madje turpin e rinisë sate dhe nuk do të kujtosh më çnderimin e verisë sate, sepse krijuesi yt është dhëndri yt, emri i tij Zoti i ushtrive. Çliruesi yt është i shenjtë i Izraelit, i quajtur Perëndi i tërë tokës, sepse Zoti të ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikëlluar në frymën e saj, si nusja e rinisë që është për zën, thot Perëndia yt. Të kam braktisur për një çast të shkurtër, por me dëmshuri të pamas do të mbledh. Në një shpërthim zemërimi të kam fshehur për një çast fytyrën time, por me një dashuri të përjetshme do të kem dëmshuri për ty, thot Zoti çliruesi yt. Amin. Αμήν. Εδώ τώρα μιλάει για μία γυναίκα η οποία ήταν στήρα και δεν είχε κάνει παιδιά. Tu flet vëllezër për një grua e cila ishte shtërp dhe nuk kishte bërë fëmijë. Και λέει εσύ να χαίρεσαι, η οποία δεν ήρθε στις οδύνες της εγκυμοσύνης. Dhe i thot ti tashmë të gëzohesh, ti që nuk i provove dhimbjet e lindjes, Γιατί τα δικά σου τώρα τα παιδιά θα είναι πιο πολλά από της γυναίκας που είχε τον άντρα. sepse fëmijët e tu do të jenë më të shumtë nga ajo grua që kishte burr. Αυτή εδώ τώρα είναι η Εκκλησία των Εθνών. Pra kjo është kisha e kombeve vëllezër. Εμείς είμαστε ξένοι ως προς τον Θεό τα προηγούμενα, πριν έρθει ο Χριστός μας. Pra ne jemi na quani si të huaj përpara se të vinte Krishti. Μόνο οι Ισραηλίτες είχαν την υπόσχεση να είναι παιδιά του Θεού. Vetëm izraelitëve u përkiste premtimi që të quheshin bij të Perëndisë. Τώρα όμως έρχεται ο Κύριος μας και προφητεύει δια του προφήτη Ισαΐα Tani vjen Zoti ynë edhe profetizon nëpërmjet profetit Isaia ότι τα δικά σου παιδιά θα είναι πιο πολλά παρά αυτή τη γυναίκα που είχε, παρά αυτή που είχε τον άντρα. dhe thot që fëmijët e tu do të jenë më të shumtë se fëmijët e gruas së martuar, thot Zoti. Για δείτε τώρα τι λέει, πλάτινε λέει τον τόπο της σκηνής σου, να εκτείνωσεις τα παραπετάσματα των κατοικιών σου, μάκρυνον τα σχοινία σου και στερέωσε τους πασάλους σου. Thotë rreshti i dytë zgjeroje vendin e çadër sate dhe fletët e banesave të tua, le të shtrihen pa kursim, zgjati litarët e tu dhe përporco funjat e tua. Δηλαδή η Εκκλησία μεγαλώνει σαν μια σκηνή η οποία βάζεις ένα πάσαλο, βάζεις άλλο ένα πάσαλο και μετά από πάνω βάζεις το πανί και σκεπάζεις. Do me thënë, i thot tani e ka fjalën për kishën, do ta zgjerosh vendin e çadrës tënde dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim. Έτσι εδώ πέρα απλώθηκε η Εκκλησία σε όλη τη γη. Do me thënë, në bazë të fjalës së Zotit, u shtri kisha në të gjithë tokën. Και εκεί τώρα στην Αλβανία έχει βάλει κάποιους πασάλους και απλώνεται το έργο του Κυρίου. Edhe këtu në vendin tonë, pra në Shqipëri, është shtrirë kisha e Krishtit, bile jo vetëm kaq, por edhe sa vjen edhe zgjerohet. Και εκεί μέσα στεγάζεται και στηρίζεται μέσα η Εκκλησία του Χριστού. Dhe këtu brenda, do më thënë, është shtrirë kisha e Krishtit, zgjerohet edhe forcohet. Γι' αυτό λέει θα μεγαλώσεις δεξιά, αριστερά. Për këtë arsye thotë edhe më poshtë rreshti i tretë do shtrihesh në të djathtë, në të majt. Θα κληρονομήσεις τα έθνη. Do të trashëgosh kombet. Βλέπετε, έφτασε και εδώ στην Ελλάδα, έφτασε και στην Αλβανία και σε όλα τα μέρη της γης. Pra arriti edhe këtu në Greqi, arriti edhe në Shqipëri edhe në çdo cep të botës. Είναι μια πολύ ωραία προφητεία για μας, Është një profeci e shkëlqyer vëllezër për neve. Μετά λέει να μην φοβάσαι, να μην ντρέπεσαι. Pastaj thot mos u frikso, mos ki turp. Γιατί κάποτε δεν είχες παιδιά, αλλά τώρα θα κάνεις πολλά παιδιά. Sepse dikur nuk kishe fëmijë, nuk bëhe fëmijë, ndërsa tani ke shumë fëmijë. Γιατί ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Sepse krijuesi yt është dhëndri yt, emri i tij është Zoti i fuqive. Ξέρετε τι είπα να πει ο Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων.
E dini se çfarë do thotë Zoti i fuqive, i të gjitha fuqive. Δεν υπάρχει δύναμη που μπορεί να εμποδίσει τον Ιησού μας Χριστό. Nuk ka fuqi që të mund të pengoj Zotin ton Jezu Krisht, vëllezër. Του δόθηκε λι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ju dha pushtet në qiell dhe në tokë. Δεν έχει άλλος τέτοια εξουσία σε όλο το σύμπαν. Askush nuk e ka këtë pushtet në të gjithë botën. Ο λυτρωτής σου λοιπόν είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Çlirimtari yt është i shenjtë i Izraelit, Αυτός θα ονομαστεί Θεός πάσης της γης. i quajtur Perëndia e gjithë tokës. Κάλεσε τώρα ο Κύριος σαν μια γυναίκα εγκαταλελειμμένη, Zoti të ka thirrur si një grua të braktisur, γιατί μέχρι που ήρθε ο Χριστός μας, αδερφοί μου, δεν είχαμε τα υπόλοιπα έθνη Χριστό. sepse derisa erdhi Krishti, vëllezër, neve nuk kishim domethënë këtë trashëgimi, kombet nuk e kishin. Είμαστε μακριά από το Θεό, δεν ξέραμε για το Θεό εμείς. Ishim larg Perëndis, nuk dinim ne për Zotin. Και μάλιστα μας είχε αποβάλει ο Θεός, δεν ασχολιόταν μαζί μας, με τους Εβραίους ασχολιόταν. Bile jo vetëm kaq, por që Zoti punonte vetëm me hebrejt, jo me ne kombet. Στο 7 λέει, μας εγκατέλειψε για λίγο καιρό, αλλά με έλεος μέγα θα σε περισυνάξω. Thotë rreshi 7, të kam braktisur për një çast të shkurtër, po me një dëmshuri të pamas do të mbledh. Όταν λέει θα σας περισυνάξω, δηλαδή μας μαζεύει από όλα τα έθνη γύρω-γύρω. Kur thotë do të mbledh, na mbledh nga të gjithë kombet e rrethërotu. Με έλεος αιώνιο θα σε ελεήσω. Me një dëmshuri të pamas do të mbledhë, do të mëshiroj. Για διαβάστε από το 9 μέχρι το τέλος, γιατί θέλω να δείτε κάποια στοιχεία της Εκκλησίας που δεν τα βρίσκεται κάπου αλλού. Të lexoj vëllezër nga rreshti 9 deri te 17, sepse do t'ju tregoj, na tregon fjalë e Zotit për diçka që është shumë e rëndësishme. Për mua, ky do të jetë një fakt si ujërat e Noeut, ashtu siç u betova që ujërat e Noeut nuk do të mbulonin më tokën, kështu betohem që nuk do të zmërohem më me ty dhe nuk do të kërcënoj më. Edhe sikur malet të zhvendoseshin dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje, as beslidhja e paqes nuk do të hiqet, thot Zoti që ka dëmshuri për ty. O e pikëlluar, e rrahur nga stuhia, e pangushëlluar, unë do të ngallmoj gurët e tu të çmuar me antimon dhe do të themeloj mbi safiret. Do t'i bëj bedenat e tua prej rubinësh, portat e tua prej xhevairi dhe të rrethimin tënd prej gurës të çmuar. Tërbit e tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe ka përqen paqja e bijve të tu. Ti do të vendosësh ngurtas në drejtësi, do të vendosesh, do të jesh larg nga shtypja, sepse nuk duhet të trembesh më, dhe nga tmerri, sepse nuk do të afrohet më ty. Ja dhe mund të mblidhen kundër teje, por kjo nuk do të jetë nga ana ime. Cilëdo që do të mblidhet kundër teje do të rrezohet përpara teje. Ja unë kam krijuar kovacin që i frym prushit të zjarrit dhe nxjerr prej tij një vegël për punën e tij, dhe kam krijuar shkatërruesin për ta prishur. Asnjë armë e sajuar kundër teje nuk do të ketë sukses, dhe çdo gjuhë që do të ngrihet të gjykojë kundër teje, ti do ta fitosh. Kjo është trashëgimia e shërbëtorëve të Zotit dhe drejtësia e tyre vjen nga unë, thot Zoti. Amin. Amin. Βλέπετε τι ωραία. Shikoni vëllezër, sa mirë. Αν και διαβάζετε το Δευτερονόμιο, Nëse neve lexojmë ligjin e përtërir, θα δείτε να λέει στο λαό Ισραήλ, do shikojmë që do t'i thoj popullit të Izraelit, εάν κάνεις το θέλημά μου θα είσαι ευλογημένος, nëse do bësh vullnetin tim, do jesh i bekuar, εάν δεν το κάνεις θα είσαι καταραμένος. nëse nuk do ta bësh, do të jesh i dënuar. Αυτό δεν ισχύει για την Εκκλησία. Ndërsa për kishën vëllezër, kishën e Krishtit, kjo nuk ka vlerë. Θέλω να προσέξετε αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν υπάρχει κατάρα για την Εκκλησία. Duhet vëllezër që të mbani mend, keni kujdes të fjalë, nuk ka dënim për kishën e Krishtit. Ήρθε μια φορά ένας προφήτης και είπε θα καταραστώ την ευλογία σας. Συγγνώμη. Ήρθε λέω ένας προφήτης μια φορά και μας είπε ότι θα καταραστεί την ευλογία μας. Erdhi një profet i rrem edhe tha do mallkoj kishën. Λέω να πείτε ότι ήταν από το μυαλό του και διάβαζε πολύ Παλαιά Διαθήκη. I thash do t'i thoni atij që ke lexuar shumë atë
dhjatën e vjetër dhe këtë që the thua nga mendja jote. Την ύμφη του ποτέ δεν την καταργέτει ο Κύριος. Nusën e tij kur nuk e mallkon Krishti, Γιατί εκείνος έγινε κατάρα για την ύμφη του. sepse vetë Krishti u bë mallkim për kishën e tij. Δεν στρέφεται ποτέ εναντίον της Εκκλησίας. Kur nuk e kthen fytyrën kundër kishës së tij. Η Εκκλησία έχει υπόσχεση να την πάρει ο Κύριος και να ζήσει αιώνια μαζί της. Kisha ka premtim nga Perëndia që ta marrë dhe të jetojë përjetësisht me të. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο από εμάς να φύγουμε από την Εκκλησία. Një mënyrë ka që ne të ndodhe kundërta, që ne të largohemi nga kisha. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Zoti tha, unë jam vreshti, ju jeni ato shërmendet, signom. Όποιος μείνει μέσα στην άμπελο, τον περιποιείται ο Κύριος, τον φροντίζει. Kush qëndron brenda te ky vresh që Zoti i shërben e rrit. Εάν όμως βγει έξω, θα πεθάνει. Por Είναι në qoftë άχρηστος. del jashtë këtij vreshti, atëherë do vdesi. Γι' αυτό θέλω να σας πω, μη φεύγετε ποτέ από την Εκκλησία του Κυρίου. Për këtë arsye, vëllezër, u them një diçka të rëndësishme, kur mos u largoni nga kisha e Krishtit. Ό,τι δυσκολία και να συναντήσετε. Çdo vështirësie që të hasni përpara jush. Μέσα εκεί είναι η ευλογία. Brenda në kishën e Krishtit është bekimi. Aleluja. Ο Κύριος θα παραλάβει εκκλησία. Zoti do marri kishën, vëllezër. Θα τα διαβάσουμε μετά στην Εφεσίους επιστολή. Do ta lexojmë këtë pastaj tek Efesianëve, vëllezër. Θα παραλάβει την εκκλησία που είναι το σώμα του. Δεν το καταργέται ποτέ το σώμα του ο Κύριος. Do marri kishën e tij, që është trupi i tij dhe kur nuk e mallkon trupin e tij Zoti. Να ξέρετε όμως ότι όποιος φεύγει από το σώμα δεν μπορεί να σταθεί. Të kuptoni këtë gjë, vëllezër, që kushdo që largohet nga trupi i Krishtit nuk mundet të qëndrojë. Τώρα που είμαστε στην Κρήτη, είχα πει εκεί στα αδέρφια όταν κάναμε εργάτες, Isha këto kohë e fundit në Kretë sepse bëm disa punëtor. χειροτονήσαμε εργάτες και είπα ότι όσο καλός και να είναι ένας εργάτης, Dhe tham në një moment që sado i mirë të jetë një punëtor i Zotit, όσο πολύτιμος και να είναι στο σώμα, sado i çmuar të jetë në trup, δεν ζει αυτό στο σώμα, το σώμα ζει τον εργάτη. nuk rron ai në trup, por trupi i jep jetë atij kësaj, domethënë gjymtyre. Και έφερα ένα παράδειγμα. Edhe solla një shembull. Λέω ας πούμε ότι είμαστε ένα σπουδαίο μέλος του σώματος, είμαστε μάτι, Për ένα shembull, σπουδαίο μέλος. për shembull jam një gjymtyre e byrë, për shembull jam syri. Βγάλει το μάτι και βάρ' το 10 πόντους έξω. Hiqe syrin për shembull dhe lëre diku atje jashtë 10 cm larg vendit ku është syri. Έχει καμία αξία? Ka ndonjë vlerë kjo gjë? Πρώτα απ' όλα θα βρωμίσει, έτσι δεν είναι? Και θα Pra të parë do filloj do vi erë, do qelbe, do kalbet. δεν μπορεί να ζήσει. Nuk mundet që të rrojë. Μα είναι σπουδαίο όργανο. Është një organ shumë i rëndësishëm syri. Μπορεί να είσαι ένας πολύ καλός αδερφός μέσα στην εκκλησία που σε έχει ανάγκη η εκκλησία. Mundesh të jesh një vëlla shumë i byrë në kishë, që kisha të ka shumë nevojë. Πρέπει να ξέρουμε ότι εάν φύγουμε από αυτό το σώμα, Por duhet të kuptosh vëlla që nëse ikim nga kisha, nga ky trup, είμαστε μηδέν. jemi zero. Δεν ζούμε εμείς στο σώμα, το σώμα ζει εμάς. Nuk rrojmë ne në trup, po trupi rron në ne. Το σώμα δίνει το οξυγόνο, δίνει το αίμα. Trupi jep oksigjenin, jep gjakun, Οι νευρώνες είναι συνδεδεμένοι με τον εγκέφαλο. neuronet janë të lidhur me kokën, me trurin. Δεν μπορεί να ζήσει όταν φύγει από το σώμα. Nuk mundet që të rrojë nëse largohet nga trupi. Γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω πολύ, μη φεύγετε ποτέ από το σώμα της Εκκλησίας. Për këtë arsye, vëllezër, do të desha që të këshilloj përsëri, mos u largoni kur nga trupi i Krishtit, nga kisha. Θα δούμε και σε επόμενα μαθήματα ότι ο Κύριος έκανε την Εκκλησία έτσι, ώστε να μην μπορείς να φύγεις.
do shikojmë edhe të mësimet që do vinë vëllezër që Krishti e beri kishën e tij në një formë të tillë që nuk mundesh të largohesh, nuk Το duhet. λιγότερο μία φορά τη βδομάδα πρέπει να παίρνεις αρτοκέινο. E pakta një herë në javë duhet të shkosh të paktën të marrësh nga trupi dhe nga gjaku i Zotit. Για να είσαι συνδεδεμένος, παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί και είμαστε ένα με το σώμα της Εκκλησίας. Të ti jesh i lidhur, sepse në momenti që merr nga trupi dhe nga gjaku bëhesh njësh me Zotin. Θέλει να μας δείξει ο Κύριος ότι αυτό δεν χωρίζεται το σώμα. Do të na tregoj fjalë e Zotit që nuk ndahet trupi i Krishtit, Όσο αδύνατοι και να είμαστε, sa do të pafuqishëm që të jemi, όσο αδύνατο και να είναι το σώμα, ose adhinato. ναι, μπορεί να είναι το σώμα καμιά φορά αδύνατο, Mund sa do e pafuqishme të jetë trupi ynë, αλλά το σώμα τροφοδοτεί όλα τα όργανα και τους δίνει ζωή. por sido që të jetë trupi i jep domethënë të gjitha gjymtyrëve atë që duhet. Εδώ ο Κύριος έχει δώσει μία διαθήκη ειρήνης. Këtu Zoti na jep, kthehemi përsëri te Isaia, ka bërë një beslidhje paqeje. Πόλεμο με την Εκκλησία ο Κύριος δεν έχει ποτέ. Luftë Zoti ynë Jezu Krisht me kishën nuk bën kurrë. Ο Κύριος μιλάει όλο ωραία λόγια για την Εκκλησία του. Zoti ynë flet gjithmonë fjalë shumë të mira për kishën e tij. Μιλάει σαν να είναι το άσμα ασμάτων, έτσι. Flet si të jetë ajo kantiku i kantikëve që e kemi këtu. Και λέει πώς θα την ευλογήσει, θα στρώσει τους δρόμους από μαργαριτάρια, να μην το διαβάζουμε όλα. Pra e thotë se si do na bekoj, si do shtroj rrugët, mos i lexojmë të gjitha këto gjëra. Στο 13 λέει ότι όλοι οι Ιησού θα είναι διδακτοί του Κυρίου. Te rreshti 13 thotë tërë bijtë e tu do të jenë të mësuar nga Zoti. Όλοι μας δηλαδή, σε όλους μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί θα δούμε ότι την Εκκλησία τη συγκρότησε το Πνεύμα το Άγιο. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Të gjithë neve do të na mësojë fryma e shenjtë, do ta shikojmë te mësimet e mëpasme. Θα είναι μεγάλη ειρήνη των παιδιών της Εκκλησίας. Ka për të qenë e madhe paqja e bijve të tu. Θα στερεωθεί με δικαιοσύνη. Do të vendos me drejtësi. Δεν θα φοβάται η Εκκλησία. Dhe tha, Δεν φοβάται, δεν έχει τρόμο. nuk ka frikë kisha e Zotit. Σκεφτείτε ότι προσπάθησαν να φοβήσουν την Εκκλησία, ακόμα και έριχναν ομαδικά τις οικογένειες μέσα στα λιοντάρια. Merri me mend të munduan që ta friksojnë kishën, ta tmerrojnë, aq sa arritën deri atje sa që hodhën në gropat e luanëve, në gropa mbuluan familje të tëra për së gjallit. Δεν μπόρεσαν ποτέ να σταματήσουν την Εκκλησία. Δεν μπόρεσαν ποτέ να σταματήσουν την Εκκλησία, να τη φοβήσουν. Pavarësisht këtyre gjërave nuk mundën kurrë që të ndalonin funksionimin e kishës. Γιατί πιστεύουν στην αιώνια ζωή. Sepse besimtarët vëllezër besojnë në jetën e përjetshme. Δεν φοβήθηκαν τη ζωή τους. Nuk u friksuan jetën e tyre. Γιατί ήξεραν πού πηγαίνουν οι χριστιανοί. Sepse dinin dhe din shumë mirë se ku shkojnë besimtarët. Τώρα λέει ότι θα συναχθούν εναντίον σου. Thotë rreshti 15 do të mblidhen kundër teje. Αλλά όποιος τα βάλει με την Εκκλησία δεν είναι από τον Κύριο. Por ai që do ta vërë me kishën nuk është nga Zoti. Σημειώστε παρακαλώ αυτό το εδάφιο. Ju lutem shumë ta shënoni këtë varg. Θέλουσι συναχθεί εναντίον σου, όχι όμως δι' μου. Το εδάφιο είναι 15. Το 15. Ναι. Ja dhe mund të mblidhen kundër teje, por kjo nuk do të jetë nga ana ime. Και όσοι τα βάλουν μαζί σου θα πέσουνε. Dhe kushdo që do mblidhet kundër teje do të bjerë përpara teje. Τα έβαλε ο Νέρονας, τα έβαλε ο Δέκιος, αυτοκράτορες που κάνουν διωγμούς μεγάλους. Vun shumë njerëz përpara, domethënë me kishën e Krishtit. Τους διέλυσε ο Κύριος αυτούς. Τους διέλυσε αυτούς τους αυτοκράτορες ο Κύριος. Ο Κύριος δηλαδή ο Νέρονας πέθανε μόνος του, αυτοκτόνησε. Nerona për shembull, i cili ishte njëri prej këtyre, u vetvar për shembull.
δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Nuk mund të bënte asgjë më tepër, e lanë të tërë vetëm, Γιατί προσπάθησε να αγγίξει την εκκλησία του Κυρίου. sepse u mundua që të prekte kishën e Krishtit. Εδώ πέρα λέει, όσοι θα τα βάλουν μαζί σου θα πέσουνε. Këtu thot fjala e Zotit, kushdo që do të dali kundër teje do të bjerë. Μέσα στην ιστορία δεν μπόρεσαν να τα βάλει κανείς με την εκκλησία. Gjatë historisë ata që kemi parë, askush nuk mundi ta verë, domethënë të dali kundra kishës. Θα πει στο 16 ότι ο Θεός έκανε αυτούς που καταστρέφουν, που φτιάχνουν τα όπλα. Thotë rreshti 16 për ato që ka krijuar Zoti. Στο 17 λέει κανένα όπλο που κατασκευάζεται εναντίον σου Thotë δεν rreshti θα ευοδοθεί. asnjë armë sa juar kundër teje nuk do të ketë sukses. Βλέπετε η υπόσχεση της Εκκλησίας. E shikoni vëllezër premtimin që jep Zoti kishës. Αυτή είναι διαθήκη όπως τα ύδατα του Νόε. Kjo është beslidhje vëllezër, ashtu sikurse ujërat e Noeut. Ο Θεός είπε στον Νόε ότι δεν ξανακαταστρέφω τη γη με κατακλυσμό. Δεν την ξανακατάστρεψε. Zoti i tha Noeut mbasi doli domethënë nga ujërat që nuk do ta përmbys me tokën me ujëra. E vërteta është nuk e përmbyt me. Γι' αυτό και βγαίνει αυτό το ουράνιο τόξο εκεί και λέει ο Θεός είναι η διαθήκη μου αυτή. Δεν καταστρέφω τη γη με κατακλυσμό. Për këtë arsye, për shembull në kohën e shiut del ylberi me formën e tij, është një lloj si ku flet Zoti që nuk do ta përmbys me tokën. Έτσι με την εκκλησία του ο Κύριος έχει διαθήκη. Kështu dhe me kishën e tij Zoti ka bërë një beslidhje. Και η διαθήκη αυτή λέει ότι δεν θα στραφεί ο Κύριος εναντίον της εκκλησίας ποτέ. Dhe beslidhja është kjo që Krishti nuk del kundër kishës. Αυτή λέει είναι, θα σε λέω εδώ πέρα, η κληρονομία των δούλων του Κυρίου. Αυτή είναι η κληρονομιά της εκκλησίας. Kjo është trashëgimia e kishës, e bijve të Perëndis. Στο 55 κεφάλαιο τώρα ο Ισαΐας καλεί όλους τους ανθρώπους να μπουν μέσα στην εκκλησία. Te kapitulli 55 te Isaia po këtu, fjalë e Zotit thotë fton të gjithë njerëzit që të futen në këtë tempull, domethënë në kishën e Perëndis. Θα πούμε αρκετά για την εκκλησία. Do themi shumë për kishën, por θα συνεχίσουμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας για να δούμε πώς της δίνει το Πνεύμα το Άγιο Κύριος. Do vazhdojmë te mësimet e mëpasme dhe do shikojmë si e frymën e shenjtë Zoti, πώς τη συγκροτεί, si e lidh kishën, πώς λειτουργεί η εκκλησία. si funksionon kisha, Γιατί η εκκλησία έχει μία λειτουργία. sepse kisha ka një funksion. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Nuk mundet që çdo kush, gjithsecili të bëjë çati do i qepi. Αμήν. Amin. Lavdi Zot.